Emîn Evdal di 16 Cotmeha sala 1906 da li gundê Emen Çayîra dîgora Qersê ji dayîk bûye. Kurê Evdalê Basû ye. Pêşiyên wî di sala 1882 da ji Eyntaba Agiriyê koçber bûne hatine vê heremê. Wê gavê ev der dibin destê Uristaviyê. Di şevên zivistanê reşa dirêj da şeniyên gundê Emen Çayîrê di oda Esedê biroda dicivin. Behsa meselê berê dikin, çîrok û stranan dibêjin. Basûyê kalikê Emîn çîrokbêjekî şarazê ye. Carinan ji derva jî mêvan tevî vê cemeta wan dibin. Ji wan yek jî sazbend û dengbêjê gundê Qozilcê, Kamilê Bekir e. Qozilce jî gundê Êzdiyan e. Kamilê Bekir sazê bi hustayî lê dixe û pêra kilam, stran û çîrokan dibêje. Her sê zarên gund ên zîrek û jêhatî Emîn Evdal, Heciyê Cindî û Cerdoyê Genco qet ji van şevbêrkan kêm namînin. Ev dibistana wan e ewilîn e. Nivîskar Abdurrahman Ada derbarê şerrê cîhanê yekemîn û bandora wî ya li ser qedera Emîn Evdal wiha tîne ziman. Di şerrê cîhanê yekemîn de herêma Serhedê dibe qada şerrê Rom û Rûsan. Emîn Evdal di van salên şer de dê û bavê xwe winda dike. Û ew jî wek gundî û hevalên xwe yê zaroktiyê nivîskar Heciyê Cindî ewilîn di sêwîxaneya Qersê de dimîne. Dûr e dema ku Qers dikeve destê Tirkan di sêwîxaneya Gumriyê de distire. Xwendinên xwe yên ewilîn jî li vir diqedîne. Emîn Evdal ji sala 1923 heya sala 1926 li Tbilîsê di dibistana karkeran da dixwîne. Li wan salan bi pêşengtiya Ahmedê Şewîşê Mirazî, Kamil Bedirxan Bek û Hakop Xazaryan ji bo ziman û çanda Kurdan li Tbilîsê xebatên gelek dewlemend tên meşandin. Emîn Evdal jî beşdarî van xebatan dibe. Bi saya van xebatan û tekîliyan ew jî dest pê dike û li ser folklorê û berhevkariyê dixebite. Di sala 1926 da bi qutakirina dibistana karkeran ra Emîn Evdal wek mamoste dişînin gundên Êzdiyan yên herêma Elegeza Ermenistanê. Ji sala 1921 şundatir di van gundan da dibistanên Kurdî hatine vekirin. Mamosteyên ku dersên Kurdî didin Ermenî ne. Mamosteyê Kurd yê ewil Emîn Evdal e. Ev herîm ji bo xebatên Emîn Evdal dibe derfeteke mezin. Çîrokên pirtûka xwe ye ewilîn ya Casîm û Tosin li van salan berhev dike. Emîn Evdal di navbera salên 1931 û 36 da di zanîngeha Rewanê da beşa zimannasiyê dixwîne. Li heman demê di yekê çileyê sala 1931 da xandîngeha mamosteyên Kurmanciyê li Rewanê tê vekirin. Emîn Evdal di vê xandîngehê da mamostetiyê dike. Di van salên sîyî da di encama perwerde û lêkolînên xwe Emîn Evdal ji bo polên 4, 5 û 6 pirtûkên hînkerên Kurdî û rastnivîsandinê amade dike. Profesör Dêrênik Vardûmyan nirxandina xwe ya derbarê xebatên Emîn Evdal yên di piralî da nirxandinek berfireh dike. Di wan salan de Emîn Evdal li her deran xuya dibû. Li ocaxa amadekirina kadroyên miletiyê ango zanîngeha mamosteyan di redaksiyona Rojnameya Kurdî ya Rêya Teze da di karê amadekirina pirtûkên Kurdî yên dersan de berevkirina zargotinê, xulqandina termînên Kurdî û rastnivîsandina zimanê Kurdî da. Di 8 Haziran sala 1934 da Komara Ermenistanê li bajarê Rewanê bi alîkariya Rewşenbîr û zimanzanên Kurdan konferansa Kurdzaniyê li dar dixe. Emîn Evdal jî di nav da
حجی جندی، عرب شامو، احمد مرازی، قناد کردو، جاسم جلیل، چرکز باقیف و گلک روشنبیر و زمانزان بشتاری و کنفرانس دبن. امین عبدال درباره راستنویساندنا زمان کردی دا گوتاره که تیر و تجی پیشکشی وکاته دیگه. ده 26 آذر سال 1930 دا روزنامه کردی یا به ناو ریا تزه لارمنستان دست به وشانید که ده سال 1934 دا جردوی گنجوی هوالو گندی امین عبدال ده به برپرسیار روزنامه. امین عبدال جی به زانبون و نویسین خو حیاکو ده سال 1937 دا روزنامه به پولیتیکای ستالین ده قدخه کرن بشکریا جردوی گنجو و روزنامه ریا تزد که. امین عبدال ده سال 1935 دا پرتوکا خویا هلبستان یا به ناوی بهار چاپت که. چی قاس سار به زوستان تو دلالی دلی من بهار و به گلستان عشقا دلی کرین ولاتی ما بارستانه او بخوشی گلستانه براده می تی گلگلی دها گش به من را گلی. امین عبدال و حجی جندی به هفرا هن خباتان دکن و برهمان دوشینن. ده انجام وان خباتین هفکار دا برهما یکمین ده سال 1933 دا فرهنگا ارمنی و کردیه یا دویمین جی ده سال 1936 دا یا بناوه فولکلورا قرمانجایه. پروفسور کنیاز ابراهیموف درباره و پرتوکه دا آگاهی یک بالکشت بیجه. پرتوکا فولکلورا قرمانجا وزیر نادر دیاری سروک کمارا کردستان قاضی محمد دکه. قاضی محمد جی و پرتوکه دیده رخ قرآن دبیجه. اف کتب بوینامه هاو قاسی قیمت داره. امین عبدال جه سال 1940 داتر به کار اکادمی را مجود به و ده سال 1944 دا برهم خوی دکترای یا درباره فولکلور دا رولا جنه به سرفرازی انجام دکه. دورا لسر پرسکریکا جواکیا هری مزن خوینداری و تولهلدان خباتکی دمشینه و برهمکی دافرینه. امین عبدال جبو راست نویساندنا زمان کردی کدکه بربچاق دده. گراماتیکا زمان کرمانجی و متودیکا زمان کرمانجی آماده که. کمارا ارمنستانی جبو کارو خباتین امین عبدال ده سال 1954 دا خلات ددنی وی ماموسته امکتار یه کمارا ارمنستانی بناو دکن. ده سال 1959 دا ده اکادمیا ارمنستانی زانستی دا بشا روشلاتزانی دیوکرن و امین عبدال ادی خباتین خو لور دمشینه. نویسکار اسکر بویک درباره گرانیا برهمین امین عبدال دا وینر خواندنه دیگه. برهمین امین عبدال به کردی، ارمنکی و روسی تینوشاندن. گرکه به گوتن جنویسکار کرد ایکو نویسارین وی پر به زمان ارمنی هاتنه ورگراندن امین عبداله. امین عبدال ده همان دمیده هن برهمین زمان دنیجی وردگرنه زمان کردی. برهمین هلبستفان ارمنی خوفخان نستومانیان ین گیکور، سو پشیک، خودی و خلام، مارو جوان چندکن. امین عبدال گلک دستان جی برهف کرنه. ممه و زینه، زنبیل فروش، عبدال زینکی، شمه و زوزی، گلیزر. جه اف دستانین وی هنک در رادیو روانی دا دین وشاندن. امین عبدال پر بختوارد به او وی ده هلبسته که خدا دینه زمان شی. لسوقاقین ایریوانه دنگ کلاما کردی خوشته. کلاما که من نویسیه لچیه او جه رادیو ایریوانه درته. رادیو کلامه که کردی دستره رزیلی دلی من دبه. از کره کردا دلی من کلام دنگ من تیده بلند
بو ایریوان. امین عبدال جدو خو گلک برهمین چاپنکری جهیشتن و اف دو خاطر خواستنا وی هاتن چاپ کرن. جوان یا هر گرینگ یا درباره باورمندیا ازدیاتیه ده. امین عبدال ده ویدا آرمانجا خو وها تینه زمان. آرمانجا ما اوه کو سر بنگه ماتریالین ادنوگرافیه پرانی ین دشته ام بکونه کوراهی جیانا کردان یا عشیرتیه دیروگ جیان باورمندی و پرسین به آینا دین ازدیان و گریداییه راخ نبر چاوین خواندوانان. دوی برهمیدا مثلا که ج زارگوتن بیش احمه چولوی اخبارانا ارمنستان گرتیه وقت چیروکا نوروزیه. سر ملی قرالکی دو مارشین دبن. بونا خوژوان ماران بپاریزه شیخ شیوری ددنه قرال که او به مجوی مروان و بدنه تیرکرنه. قرال گوه دده شیخان به آوی دکه و هر روش سر خورتکی هلدقتینه و مجوی وی دده ماران. جلاد گونه خواه بوان خورتان تینن دوسا خورتان روژه پزکی سر جدکن و مجوی وی ددن ماران. خورتن جوی غزب خلاص بوی درونه چیاین ازدیستانه. اولور جزورتن وان ازدی دخلقن پاشه او خورت بن و رادبن همبری قرال شردکن. زانیار مزن و ماموسته امکتر امین عبدال به خاطر خواستنه که به وقت ده 22 ایلون سال 1964 کوچه خوی داوی بارد که. هلبستوان نمر شکوی حسن 2 سالان دو وی خاطر خواستنه به وقت جانا دلی خو و هاتین زمان. هیکلی ته واسکنی کاو و کبار وکسیپان. و دیمه ته ایشخت ده نولی روژا ناو اسمان. تو دنهیری دوران دور کتین پی هف بقین تر. کومار ارمنستانی چاک و امین عبدال به ناو ماموسته امکتر خلات کرنه و جدو مرناوی ناوی دیدنه دبستانا که وی اول دیدا ماموسته تکریه یا گنده قندخ سازی و پیکلی وی جی لبردره دبستان دانینه.